Церква Ананшмак Йыли. International Year of Peace and Trust. Международный год мира и доверия. 国际和平与信任年 السنة الدولية للسلام والثقة. El Año Internacional de la Paz y la Confianza. L'année internationale de la paix et de la confiance. Bizim bir taraplığımız dünya halkların belent maksatları birleştiriyen, parahatçılık hem de dost soğunluğu üstüriyen yörülgemizdir. Alıp barayan bir taraplık siyasetimizin, bir karar devletimizin yeryüzündeki avray mertebesini hası pultalandırmakta uli ehmiyet vardır. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov. Halkara parahatçılık ve ananışmak yılına dostluk tuğu dünyanın ruhun kalkındır yar has belinde şeyle ol yar olasıyla devletli devran gelinde meyvesin içilmiş olan gül açılan devlet bağımı kahraman arkadağımı arkadağı serdarımı Türkmenistan şarmatan Türkmenistan şarmatan karıştık en bir taraf arkada serdarlı vatan Türkmenistan şarmatan Türkmenistan şarmatan karıştık en bir taraf kahraman arkadalı vatan Friendship, hospitality, the Turkmen people's traditions. People can become friends, studying languages of nations. Our purpose in this world is to build bridges and roads. Music of peace is playing in our souls and hearts. Our hero Arkadal and our Arkadali hero Serdar. Your doors are open, your roads are humane, my land. You will be very happy for many centuries, my land. Your horse gallops and flies on wide field, my land. Forward, only forward, our principle, our motto. Our hero Arkadal and our Arkadali hero Serdar. Следуя мудрости Махтум Кули, мы в сердце отчизны навеки сильны. Мы свет ее древний несем сквозь века, чтоб мир наш сиял, как звезда высока. С нами герой Аркадак и Аркадаглы, герой Сердар. Эпоха стремлений нас к свету ведет, юность за счастье свое запоет. Для нас опора, вера, любимый народ. К новым вершинам отчизна идет. С нами герой Аркада, и Аркадал, и Сердар. Türkmenistan şarmatan Türkmenistan şarmatan karıştık en bir taraf arkada serdarlı vatan Türkmenistan şarmatan Türkmenistan şarmatan karıştık en bir taraf kahraman arkadalı vatan La terre de ma patrie est un diamant, sa rivière est un trésor. Ma patrie, les vents frais souffleront comme un chant de mon cœur. Patria mía, muestra al mundo un feliz modelo. Tú eres el corazón del mundo y nuestro objeto, nuestro héroe Arkadar y nuestro héroe Arkadali Serdar. Gloire à la patrie de la paix et de la confiance. Gloire au progrès de l'heureuse porte de la patrie. Que sea un cielo nuestra educación, que brille la luz de ojos para el futuro. Héroe Arkada, nuestra
سردار الحياد الدائم ضمان الرخاء ملهمة موهوبة عاطفية 有知识的青年是祖国的光荣，青年是祖国的靠山，完美的阳光，英雄的阿卡达与阿卡达塞尔达尔。 ودعا هدفا ساميا لجميع الناس ملحمات راية من بطل أركدار